Malo le ngā rurua tala whalawa o tala mai Ausetalia le radio Samoa. O le sole wapo ina i leo leo ni ali se to rua le mai o suenga o le whana ina o se tasi o sui o se kengi e li e swafa ia Alan Moraden i le tu i se sae o sini le tausanga tanuai. Na oso wha i leo leo ni whale se lua le siti le tawana le la ma pu e ai ali e to lua. O le isi ali e whaso lua tausanga pu e mai au i bei i le tu i saute o sini ma wafua le a moria le fasio tangata ia maisi morianga au fia i le whaaturanga ina o le whana ina o le wamaniu. O le isi ato e le to lua tolu sutasi tausanga mai Moorebank o fua i e moria le fasio tangata ma o le na mariu o Moraden whaso valu tausanga na whana i totono se taavale le aso rua sulfito uni i se kāpaka i Bondi Junction. E se ria mare valu sa lau wafere vai ngā tupe ua whetau wa ina na ngā o ia, e se ri mai Victoria le ua moria i nei i mata upu tausori ngā tūna whono i runga o pengta whailangi i Victoria lava. Whamatala i leo o whainga le tangata lea, whetau wa ina ia ngā i atu tangata i ana o pengta whailangi e le moni o fake websites o lo o fwoi nai ni awanoa i ni vesi ai tupe tangata. O le vaso nei lau o whai aisa i ringa leo i se whale i Arlington Street i se nofuanga i lata i Geelong. Pu e ai ma le tamale ai ono su tolu tausanga, moria i morianga e lima o le maua ni mea i se awala tau whaasa se, ato ai maisi morianga whaasol tu la fono. Na toi tatala i tua, e whato ato tu la i whamsinonga i merepone i le aso 2 o Setema. Ua whaabau pēle sora sa iria o le li e suafa i a Stanley Turvey, le a whai mai leo lo wha upengaina mai lama ti aiso i fua tangata. E tolu su tolu tausanga le nei ari, o lo iei se polo inga ilo nei ngoe pu e ai leo. O lo ofeta ua ina sa ia ta whana ane leo, ave wha amalu sia se tasi ali a o wha si i lima, ma wha o lima fo i se tama ita i ara wanka. O le so wa mawai leo le ta avale sa ia wha ngā ina i le wha tua Tadura, tu sa lea ma le se lau fitus furuono kilomita i le tu i mātua me le pone. O ta wele ABC na amata saidia mai leo Turvey le songofua ina wanga i atu leo pu e mai se fale i Katandra West. Ona o se mata upu na ofiai ai sola e se ai. O le saidinga la leo o lo o wha pea, o talo sanga leo le atunu i alongo ina wawe i la taupe awa ai Turvey ai awane i anga i ai se tasi. E ilongo o fia Turvey ona e yaima manu i ona fōlinga. Tala whanau no mai se no whanga lata i Geelong lava, lewa liputia mai eile ma lemo se teine tala vau e na o se fururua tausanga, ma leisi teine titi na lawe ia mai i Ocean Grove i le peninsula i Victoria i le Asonanafi. O whailoa i li poti o i la ua i e to lua, sa ta e ele i le whai tūlea i le te o le ono i le fiafi, a e tula i e se whale tonu. Na la vea i e se tangata sa i le matawhanga i le temi lea leisi teine titi ma avea i le wharamai. A o le isi tēnei titi na ave ane i le pau mātū matau mawhai e ngā ruenga whasosoani pe i taina maliwa i lawa i lea no fuanga. O riaputia le Ambulance Victoria e iei fo i le isi ali i malita mai tai pe a malita i fast food tausanga na ave atu fo i le wharamai mo tong futinga a o lo o manuia. Ma o lo whataria se isi ripoti le tamai i le neimata upu. Malitana munimuli, o lo whatastasi nei la tau o lo whinau e te atu i swinga o le tau i New Yorka i le vai aso nei mo le whonotanga le United Nations Climate Ambition Summit wala a waihi a scientisti o le tau i a Ausetalia ma activist o le Pasifika i a wha malolosi. O wha laurua fo i se wha sararaunga wha laurua o whaia le Australia Institute i le New York Times mo wala a waile malo Australia i a wha amuta nisi o poloketi e wha o ngā ai le malala ma le kesi. O lea wha laurua o sainia e le siria ma le lua se lau o scientisti ma i lātou e langolangoina le whinau. O lo ta wofo Australia e tali malo i le whonotanga le COP ma tumotu Pasifika i le lua afe lua sifuru ma le ono. Tala ia le radio Samoa mai Australia i le neifo ia salulu, tātou tu e whelo e fo i le taimi wha penei le aso atai au mo seisi wha poponga ma nuia ngā luenga o whenga iai ma le atunu.